Biyag ti tao. Ay na, Manang Loida. Nasaya at mata nagbakasyon kaan. Kailiw da kan kahit. Kimutong ka Ay na, kasano ajak kumutong kaanari kat ti trabaho ijay abroad. Ken kanayon ti puyat. Ken agday-dayetak. Taadun ti maiparit amakan kanyak. Sana bali akimutong ka. Tado umutan ti kwartam. Adu pa yan ti sanikwam. Bunga tinagbambanugak ijay abroad ti adu atawen. Un nga rod, Manang. Nagagat ka nga main. Di mo pa'y nasangon tinakiasawa. Agapo iti katatrabaho. Wen nga rod. Ay nga mo kila dayta. Urag bakit ka nabalasa nga ta. Da kami mo kakabsat mo. Ken adda dagiti kakaanakam. Di da ka baybayan, Manang. Ay, saan pa'y muki di analadaw ti amin, Fred? Anyat kahit mo asawan. Mabalin pa'y makiasawa akno kayat ko. Ay, sanan. Mga ala kalay ti sakit ti ulom. Apo iti ko nam adapay mang seryoso iti kasken ka nga adan edad na. Awanon. Iso asanan. Ta sigurado ati sanikwam lang ti kaya tendaken ka, Manang. Awan ti mang seryoso ken ka. Ay na, thank you kadagiti pasalubong mo kada kami, Manang Loida. Ay na, nagustuhan nila kay ko ti sapatos na. Ken ore dagiti kakanakam. Nakayatan da dagiti intad mo kadakwada, Manang. Ay, awan anyaman na, Remy. Akat, kumustan ti panagadal dagiti anak mo? Ay nak, mayat Kanayon ko nga ron nga ibaga saya atin datag eskwela. Tadda ka pa amang tulong kadakwada. Di mo nakagraduaran tay inauna nga anak mo. Ay, uwan, Manang. Addan trabaho na. Nasaya at nga ron no kasta. Tangay adan trabaho na. Ay kay supay lati mang tulong kadagiti kakabsat na atan Diya ko nagsubli ijay abroad. Bumakit akon, nabannog akon ngagtrab-trabaho. Aginanaak meten. Ay, kwa. Basit mo nga minti sweldo jay ka anak ka, Manang. Sana bale. Tadamot tay dua abay kirim. Kan tay minimart mo. At dapat tay pwestom itinatnatang kan pruta si jay sentro. Matulungan pa'y mo siguro dagiti kakaanak kam, Amo mata marigrigat kami laang, Manang. Makipurpurdiya kami laang. Naimbaglakan ka at agsuswerte ka. Nalukay asumangbay ti kwartaken ka. Naamo ti kwartaken ka, Manang. Ay, sana pa nagimot. Ading ko di kay kumamang namnamalatan iti maitid ko kada kayo. Tanay, masapul met ayor nungak ti panagbakit ko. Nang nangrunakat ni awan asawa ken anak ko. Sana problema day tamanang. At dadag iti kakaanak ka mamang taripaton tuken ka inton bumakit ka. Saan da ka matabaybayan? Kanayon ko nga ibaga day takadakwada. Remy? Iso apang asim ka di amanang ko. Di ka umamang tultulong kada kami. Nang runa dagiti kakaanak ka mo. Umayak man, Manang. Sumrik ka, Fred. Ay, agya manak-manak Ay na. Umay ka. Pao, agbayad nga minan iti tuition pidi ka anakam. Kinay, si Kamala namnamaan mi makatulong kada kami. Sana balay ta umadanin ti panaggraduar na. Pasensya ka na, tanay. Awan makukwarta mi nga min, Manang. Awan pakipordiyaan. Awan pakipurdiyaan wenno masadot kang agtrabaho, Fred. Sanaga po, tanagagat jay asawam ngagtrabaho ket sumadot ka meten. Apay, di ka maasya ni jay asawam. Nagkutong, gapo iti katratrabaho na. Ken sanaga po, tasyak timang tultulong iti anak mo nga agadal ket ipanamnamamot aminin kanyak, Fred. Nangruna ket dya ko nagsubli jay abroad, Fred. Agforgud akon. Tasi kaswe kon dagiti business ko dito ano sa mon, Manang? Taumadanin ti panagturpos dya ka anakam. Ay, sana ka na imot. Amom dayta, Fred. Ngam narigat mo't ano ka na yun amang namnama ka kanyak. Agtrabaho ka? Di ka agpatay-patay ading ko. Kasi ka ti lalaki. Sika kumati ad-adang agtrabaho.
Saan ket ani bakit mo? No kasta, saan pa'y nga amo dagiti kakabsat mo ti maipapan ka data? Saan pa'y Eric? Ang ibagak tumatlaan. Kasano no, di da kaya't amakinobyo ka. Sapay adayong ubi nga kamsi ka. Kaya't dak nga taaparakan ka. Saan nga isuda ti agdesisyon para iti dayta? Siyak, Eric. Isu adi ka madanagan. Siyak ti makaammo ka dagiti kakabsat ko. Awan pakibiyangan da kanyak. Tabiyag ko daytoy. Dinagaskan manong Fred, tagkuyog ta na mapanidya balay ni Manang Loida. Rumwara ko man, nga madakamutan. Ay kaya mapantang arudan. Anya nga tatibaga ni Manang, apay papayaban na ta. Apa di na imbagakan kaya. Ada ka no yung amuna ka data. Ni, awan mo yung bagbagana. Asino ka nungay, Manong? Diyan mo, di na imbaga. Iso mapantan. Tapno makita tati ibagbaga na atao. Nasaya at tada kayon, Fred, Remy. Inayaban kayo. Kayat ko ayam amo ni Eric Anobio. Ha? Naimbag nga oras yo, Manang. Manong. Eh, nobyo. Apay, adaya nobyo, Manang. Ni Eric nga rod. Nabayagan nga agayan ayat kami. Nasuruken ang makatawan. Ket sapay ko maawat yun ni Eric nga agbalin abayaw yo. Plano mi nga minon tig kalaysa. Anya. Ay, Manang. Di ka agdardara sudos ang makiasawa. Tanay, adayong ubing to inubyom. Masiguradong marod, adi na kan tulukwan. Nasingpot ni Eric, Fred. Di nan tumaaramid ti kasta kanyak. Mabalin akasarita da ka, asaan ang nakasango to inubyom, Manang? At dala ibagamikan ka. Manang Loida, saan na masapol ang makiasawa ka tabakit kan? Dandani ka nagsenyor. Wenmat ngamin, Manang. Amangan wagladingit kan tulaang. Ta sigurado nga isukat na katinubyom. Tani, adayo nga ubing ngam si kaday dya lalaki. Nuararigan kasla anak mon. Di yu kumamot pagpanunutan iti dakes tinubyok, Remy. Tanasimput ni Eric. Di yu kumamot kidngan ti tao, di yu mo't unay am-am mo ti ugali na. Ay ayatin nak, tinobyo. Tilasan ni Kwan ti kinayat da dya lalaki kun ka, Manang. Imposible nga agayat da dya itikas kun ka? Ay. Sinamkit din, Manang, tanasa papay. No di yu kayat ni Eric, para kanyak, ay katsan laeng. Ngam di da kumamot lapdan, iti kayat kong aramiden. Ay ayatek ni Eric. Ay ayaten nakmet. Agin inayat kami. Kat awan makalapad kada kami, iti anyaman na plano mi. Napatag ka kada kami, Manang. Isoan na mabalin. Di mi kaya tamay sagmak ka. Awan ti pakaisagmaka, tanasimpet tinobyok. Ken maysa, no talaga matlaan na patagak kada kayo. Suportaran dak iti pakaragsaka. Saan kit di akasta? Siyak, ti masaksaktan iti kastangar aramiden nyo. Kasano nga ro din, Loida? Amangan no saan ang matungpal ti plano ta pa nagkalaysa. Sandak mo't akayat dagiti kakabsat mo. Saan nga isudat yak balin alapad iti panaginayat wenno panagasawa ta, Eric. Awan karbenganda amang lapad ka data. Loida. Agkasarta latta. Kat no di da dumaray iti kasarta ay makamuda. Basta aramidon ta ti rumbeng para iti pagsayaatan ta. Planuan ti panagkalaysa ta. Agyaman ang itinalaos a panangipatag mo kanyak, Loida. Ay ayatan ka. Nakarkaro pa'y kanyak, Eric. Sapay ko ma. Tadi kan tumaapektaran iti anyaman amang mangeg mo. Nairuama kon, Loida. Adun tinang nangag ko maipapan iti relasyon ta. Ado pa'y dagiti mangupupay kanyak, ah. Apay kano asikapay lati nayat ko. Ket kaslananang ka kanon. Ay, uresyak. Upayin dakdag iti kakabsat ko. Ngem, palpalabasek latan iti may sa alapayag ko ti anyaman na manggag ko. Ngamin, talaga nga ay ayaten ka. Uwain, di ta ikan kano ti anyaman nga ibagati tattao. Tinapatag. Agin inayat ta adwa.
No kasta, desidido kan ang mga asawa, Manong. Wala din ko. Pagsasaritaan tayon, ti kasarmi ka ni Lloyda. Tapno makapagkasar kami, ket agden na kami muten. Ay katala makamu ka nga rod. Tano siyak, saan nakakontray tiyan yaman na planom? Suportaran ka kiti. Agyaman nakadin ko. Ibagak to ko ni Uncle Julio. Taiso ti kadwa ta adumanon. Naimbag no kayat na. Kat di nansamot kayat ni Nana Lloyda para kan ka. Awan mo't sa bali ako yugon ta. Isulang mo't ti ulitag ta dito eh. Tanasa patakit nga rod ana ulila. Sa bagay matkit di Ay na, masapul paila dumanon-danon tayo aya. Di kay pailag din na. Adula amin deta danon-danon ire. Tapno agbalin aligal ti panagden nami Uncle. No apay nga mina, dayjay pailaloy dati na piling nga sawaan. Nagado di tama balasang. Kasano nga ro na may payan na kahit ti anak ni Lloyd Dangay. At kaslasan meten nga binulan. Ada plano mi amangampon kami to iti agbalin nga anak mi Uncle. Sa bali lang tatayag taod kan ka. Basta dumanon tayo Uncle. Ibagayo, no di da kami kayat ako yugan. Tagsapulak iti sa bali ako yugan mi. Malala, kuyugan kayon. Uray mapilpilitan na klain. Kuyugan kayo lata. Manong Fred, pagsasaritaan da kanon ti kalay sa daman ng Lloyda kan Genobio na intun bigat. Mapan ka? Diyak mo, Rime. Uray siyak, agal alanganan nak. Madingamin tiriknak. Ay, anya nga tatimpak pakanday di alalaki iti kabsat taya. Ay, diyak mo No kaano abimakit ni Manang isumot ti panangasawanan. Huwag ron. Amok tuumot la dya sa nikwala ni Manang Lloyda ti kinayat day jay alalaki kenkwana. Lakit di Imposible ngay ayatan na ti kabsat ta. Diyak patyan day tamanong. Uray asino saan amamati iti dayta. Nagbakbakat iti abroad. Sa itata nakapundar iti sa nikwana. Sa bale, ti agnomar. Ay, wen nga rod amanong. Imbes na ta kakabsat na tagnomar ka dagijay. Saan? Tanakirelasyon mo ten. Mananggundaway kidi day jay lalaki Imbis adate ti mairanod iti kwarta ti kabsat ta. Hanggang saan? Tama ising-singit day jay lalaki. Nagswerte mo ngay. Apay, sigurado ka ati kabsat mi, ti kayat mong asawan si ka Eric. Uwan Manong, ay ayatak ni Lloyda. Saan lang ata atay sa nikwa ti kabsat ko ti kinayat mo? Di mi nga minpatyan nga iti kasta nga edad mo. Ket ag gusto ka iti adayo anatataengan nga musika. Nakasaganak amang ipanagnak iti nalaos a panagayat ko iti kabsat yo Manong. Awan kinapudno ti pampanunutan nyo. Kata. Uwan Manong, ay ayatak ni Lloyda. Kahit saan nga umdas atubang, ti age gap mi. Ibagak ti agpaisogon ka Di ka ko mamasaksakitan, Eric. Ngam da ito iti agpaiso. Saan mi akayat ti kadat nobyo ti kapsat may? Nangruna. Kahit kasken ka ti kinaubing ti napili na apakirelasyonan. Dinto nga talumdang ti kabsat mi iti denam. Di mo nga ta pagsangitan ni Manang ko. Saan to apulos Manong? Diyak kabaylan nga aramidan ti kastakan ko na. Ngamin ay ayatek unay. Di mo man sang kaulit nga ibagaday ta. Nauray asino, awan mamate. Imposible day ta nga ibagbagam. Ay ayatem ti kwartaken sa nikwana isut amok. Saan apun na day ta Manong? Pudno, di ka managin didi. Iso ano siyak ti sika? Sinamon ti kapsat may. Tasaan da ka amaawat a para ken kuana. Agyaman nak. Nalpasan ti kasarta, Eric. Uwan nga rod. Ngam apay nga yung agsakit kamot ng Lloyda. Ay, wan nga rod. Ang banog ko la siguro da ito eh. Ala nga rod. Agi na nakapailaan.
Kasapulam siguro tinaan-anay nga ina na. Siyak pa lang ti makaam mo kadagiti negosyo ta. Ano sampay lang arod nga asikasun, Eric. Ay, pasensya kan. Awan ti rumbang nga ikidawam iti pasensya, Loida. Ngamin, agasawatan. Agtinulong ta iti rigat kan ginawa. Manang Loida, kasanungay, agbayad manan iti tuition di ka anakam. Fred, saan ko napagrebengan ti kasapulan dagiti anak mo? Gaputan na ki asawa kan, kasta? Ay una yan. Gapu iti dayja lalaki, nagbalin kan nga imot. Ay, sana kasta, syempre. Sana ko nabalasang ading ko. Kan bumakit akon. Kan awan ako ni Jay abroad. Mabalin ka di. Si kamot ta diskitar iti para kadagiti anak mo, ading ko. Awan nga rod mastre kan at trabaho manang. Naimbagkan ka taado ti pagtaudan ti kwartam, taado mo ti business mo. Bastawan pa lang maitid ko king ka. Tani, adda naggastusan mi. Kan kastoy masakitak. Iso pasensya kan, Fred. No kasta. Pati sika? Saan nga inik ka ni Manang iti kwarta, Manong? Saan nga rod? Iso maditirik na. Manipod na ki asawa, nagbalinan nga imot. Ay, kinunampay. Kimirmut-mutan. Siguro sugsugsugan di asawa na. Kasta nga rod ti atap ko. Iso ariribok iti pamilya tayo dayjay nga Eric. Manipod dimtang. Imadayon tirik na ti kabsat ta kadata. Ay, wan nga rod Angam, masakit samot ni Manang. Wan nga rod. Ay, amangan mo't no saanan nga agbayag day jay Manong. Tay di pa'y la day jay abroad nga agsaksakit kat. Diyak amaw. Diyak tinamagan no nagpa-check up unoan niya. Napukaw nga minin ti gaanas kaw. Amangan no dandanin ti apit ni Manang Loida, Manong. Asinunto nga, timang tawid, iti mapanawan na asanikwa. Alangan adya asawa na, Naglalaingan na ngay. Kapilitan ata nagkasardamot, Manong. Ay uray pay, sana mabalain. Anyat mariknam aya manang, ken anyat ko na ti doktor. Ay na, adumot ti timpura sakit ko, Fred. Ay, jak ngamin nagpa-check up ijay abroad. Ay sus, komplikasyon nga rod na. Ay, huwag nga rod. Jak samot agpaot dito'y lubungan. Ala, tada kami ngagkabsat ti mga sikaso kun kamanang. Di na kabaybayan. Nasaya tadakan, Eric. Di kan sumbrek dito'y balay ti kabsat ko. Tainruar ko amin na nagargarit mo. Ha? Apayan ngay manong? Da kami ti mga sikaso kun ni Manang Loida. Agawid kan, tadak-dakkel ti karbengan mi ken kuana. Anya? Alan, ingkan, pumanaw kan. Pangaasim, tadi mo istresin ti kabsat may. Ad-adda nga agsakit no makita na asaan tayo nga kikinaawatan. Isu apumano ka pailaang. Ket di mon pakibiyangan dagiti negosyo ti kabsat may. Da kaminton ti makaamaw. Naikarga akong dagiti kagawaak dito'y tricycle, Manong. Ala, mapantang arudan. Aywan, nagpakada ka iti asawam. Nga ijay paila balay ti kabsat at ipagyanam. Wen, Manong. Itang arudan. Tapno saanan nga agsublit ijay nga Eric iti balay ni Manang. Data ti agna ijay. Tapno datanto ti agnumar iti mapanawan ti kabsat ta. Tanay, marikrik na. Kat saanan nga agpaot ti kabsat ta. Tanakapsutan. Ay na, Barok, di mo unay partakan tagpataray. Di tay magdardaras kat. Unmat nga min barok. Inayadam ti agpataray. Kan di ka agubertik nga agubertik ata delikadaw. Ay sus! Andatra ka masabot tayo! Apay gaya pinanawan dagmeten, Fred Remy. Tiambok, siyak ti umo na abatay. Himjak ni namnama akas ti pagbanagan niyo, kakabsat ko. Hindi ka unay agladingit, Loida.
Ta mga numakapadakas kan katikas ta. Awanan dagiti kakabsat ko, Eric. Pinanawan na ko. Talaga kasta. Awan ti makaibaga no pagpatinggaan ti biyag tayo. Taamin tayo kat matay. Awan matkit di ang naman yan. Nakalaat mo ti ipupusay dan. Imbati na kon akabsat na. Agi amanak, naimbagan kamit langin Loida, bakit? Uwan nga ron. Napigsaak manan, Eric. Kat agyamanaken ka. Ngamin, naanos ka ang mga asikaso ta kanyak. Nang runa no adda marikrik na. Pagrabangak day takas asawam. Uray ado ti mangibagbaga asaan ta nga agbagay. Ipakita klata no kasano ti kinapatag mo kanyak. Patpatgan ka. Ket agtali na ti kinapudnok kan ka. Agyamanak, Eric. Talaga apinaniknikam ti kinapudno ti panagayat mo. Ket ikararag ko iti Diyos. Asapay la kuma, tagpaut pa'y ti panagbiag ko. Tapno makaden na kapay iti mabayag. Ay ayatan ka, Eric. Ay ayatan kamot unay-unay, Loida. Biyag ti tao. Ne, nakarubot kamot gaya man lakay. Ala, agtugaw kan. Tagar mo sar kasakbe asumrag ka iti trabahom. Nakayon timangan ka na kityan nakta. Masapa lang mapanakon, taadot isambot mi nga ramidan iti opisina. Ne, nagsapa ka matan. Kat noawang pa alas 6 iti agsapa. Ada ka din kakadwam ijay? Adan, aduda ni Jay. Isa mapanakon, ta nakababain mo siya klang ti maladaw. Siin, inakon. Nanang, apay akas dyan ni tatang. Kasla saan matan anaragsak no adda dito'y balay. Kasla kanayon nga agap apura no adda dito'y balay. Ne, saan mo't aarihan anak ko? Talaga lang nga nagagat nga trabaho ni tatang mo. Ha? Kasta ka din, nanang? Wen, Arian. O sige, mangan kakit din. Tayo nakpairingan dagiti kakabsat mo. Tagigidan tayon nga agar mo, sar. Siya kung ti mangayab kadakwada, nanang. Agtugaw kalatan, tain nakayaban dagiti kakabsat ko. Addo ti pasarabok ken ka, sweetheart. Awat amon. Adakan, William, sweetheart. Ay na, kunaklakit din no di ka umay itangag sapa. Agyaman na kadag ito'y pasarabong kanyak, Maala, sumrag ka pa dito'y apartment ko. Wana, dito yak pala. Madamdam akto na sumrek iti trabaho. Wan, mailiwakan ka, William. Kaya't kapay akasarsarita kan makadan na, iti uray sumagmamanula kumakan nito. Di kagdanag, Carol. Upak itati iliw mo kanyak. Agyaman iti oras nga ibingbingay mo kanyak, sweetheart. Agan anad ka laang, Tama nga numakadlaw ti asawam katagis skandalo. Nakababain. Laglagi po mamaysa ka, maestra. Wen, sweetheart. Di kagdanag. Awan to apulos ti maamuan ni Vina may papan ka na ta. Nasaya tadakan, William. At dadagiti ilipas tayo trabaho ita. Agong ungat itay ni boss. To nagladaw ka manen. At dapat nga min napatagin na ramid ko. Isa naladawak, era. O sige, tagtrabaho ako. Pagpalawagak ton ka ni boss inton makita. Sige sikat yung magaam mo. Ngem, sa dino ngamin tinapanam. Basta da napatag ni na si Kasok. Alakit nagtrabaho tan, tapno ado ti malpas. Madamdaman ton ti panagin historyata. Rabi imanen. Kanayon latan amala daw ti asawak nga agawid dito'y balay. Nasapa a pumampanaw dito'y. Di na pa yan masango ang kasarita dagiti anak mi. Kasla kayat ko ti agatap.
Ngam laplap dakla ang tibagik. Tama nga nupod numot ama kumikumla ang da asawa ki opisina da. Nana, awan ka di pa ni tatang? Ay, awan pa'y anak. Maturog kanwan. Sumangpot tulatan ni tatang mo no madamdama. Riingan kanto. Diyak kayat nanang. Urayak ni tatang. Kailiw ko ti pa nagkanta na. Sakbaya maturuga. Ngamin, sigod akan kantaan na kami kadagiti kakabsat ko. Sakbay ang maturog kami. Tinasayaat. Umay kawan. Mapantay iti silid yung agkakabsat. Siya kun timang kanta kada kayo. Ha? Agpaiso, nanang? Wen. Ala. Umay kan anak ko. Alas 11 man gaya man itirabi Carol. Apaya di nakrining. Masapol nga agawin ako. Nagkariak ka na kita anak ko ang masapaak ita nga agawin. Sweetheart, mabalin ka di. Adito ikan amaturog ita nga rabi. Uray italaang. Please, sweetheart. Sana mabalin, sweetheart. Ang mga namakadlaw ti asawak. Nagrigat mo tanti kastoy. Ilimlimad ta ti relasyon ta. Kuma, datalaangan ti nagkagasat idi. Tapno saan amasapol nga ilimad ta. Sana bale, umayak tumanan inton bigat. No, sana ka makaumay ti agsapa, umayak tumanan itirabi. Masapol nga aganos ta. Dapat sana mabalin na may baskag ti may papan kadata. Sigurado adak kalagulo no kasta ti mapasamak. Sige nga rod. Ngam ikarim agsubli ka dito inton bigat. Orayon ka, William. Agyaman ak Vina. Makapagsarita tamat laangan. Nabayag at dito nakapagsara ka kastoy. Umayak kumay di balayo. Ang basit mag-amin di oras ko. Makumikom kami ijay opisina. Wen nga rod era. Kailiw ka pa'y kit din. Di mo masarsarong karan dagiti anak ko. At ang tulatal daw ay umay ko. Kinapudno na. Kay hili ko itan ang makita. Wen umay kan tulat tagpasyar. Angam, nasapa ka mo tarim mo riti opisina yung ita. Apay, di ka mo't nag-overtime? Awan overtime ita. At dadagiti daw nga ag-overtime kami. Ngam, saan mo na kanayon? No, dalang masapol ng isang butmi nga aramide. Ha? No kasta. Saan nga inaldaw ti overtime yu? Saan? Sagpaminsan laeng. Anya? Agul-ulbud ka di ti asawak. Hoy, sapay la ko matabidot ti atap ko. Diyos ko, isurom ko madaramidak. Adan ti asawak. O Vina, anya pa lang tiraramidem. Rumbang kuma nakaturong ka ita. Adalang man tirabi. Nasayata si Mangpat kan, William. Talaga ngamin nga inururay ka. Adda kayat ko asaludsudan kan ka. Ha? Anya da ita? Ala, ibagamon tani nabanlugak. Kaya't konti na. Napatid kami ka di pa'y apamilyam kan ka? Anya ka din dahi ta asal saludsunem. Siyempre, napatid kayo kanya, tada kayo ti pamilya. Nukas ta nga rod. Apay adi mo man la maibingayan iti ure basit lang nga oras dagiti anak ta. Ha? Masyanak ngamin kadakwada. Takan ayon da nga urayan ti panaghawid mo. Ngam kanayon ka matamarabian. Naggapwam ka di talaga. Di ka di makaawat. Di mo timbagak nga overtime ak. Narigat ka di amaawatan dahi ta, Vina? Para mo't lang kada kayo ti kasto yung aramidag. Sika kumamot kan ati makaammo amang ipakaawat kadakwada ti dahi ta. Nang runa kan ni Arian, gabuta iso ti inauna. Apay, si kakadila ang tagov overtime, William. Da kami amin Kasta nga mintibilin ni boss. Apay nga rod asaan mo't nag-overtime ni Era. Ha? William, nagsarita kami itay laeng. Sagpaminsan kanulaang mati overtime yo. Basta siya, pudno ti bagbagakan ka. Adakan ka, no sino ti patyem ka na kami adwa.
Panang dadaal, tikas tang ibagbagada. Di mo patpatyan dagiti at tao. Era, mabalin ka din agsarita ta. Oh, anyan pagsaritaan ta, William. Omega, rumarta diti opisina. Ijerwar ti pagsaritaan ta. Sige nga ron, sa nabali. Gaputa lunch break maten. O ala, mapantangaro diti may sa restaurant dita sidag. Anya? Kasano ang naramid mo ti kasjay ni Vina? Nagsayata tao ta sawam. Kasla mapampanunot ko asinaan ni Carol, friend. Ang mga nudakdakos ti mabali na mapasamak. Naku na ngamin nga agpakamatay no panawak. Ke, anya nga ron ti plano mita? Makadkadlawon ng Bina. Amok dahi ta. Kaputa sa baling dagiti tigtignay na itinaudi a panagsarita mi. Kalmay sa, masyanak matlahan ka nagiti anak mi. Ay na, William, agpanunot ka na imbag. Saan pa yan naladaw ti amin? Di mo kumay palubos amarak-rak ti pamilyam. Gapulang iti basol nga ayan ayat yu kini Carol. Ngam sigod nga gayan ayat kami. Intuloy mi lang, tinaputod idi nga ayan ayat mi. Ngam saan kayo ang nagkatuluyan? Kaya't asawan day ta, asan ada kayo tinaikari aparay titong kalmaysa. Minamaag day ta nga ayan. Agpanunot kayo kuma, William. Kasaritam ni Carol. Kaya't ilintag yon ti kamali an aramid yo. Tatang, imbag man ta nasapa ka ita nagawin. Ngam nakaturugan dagiti kakabsat ko. Inururay da kamatla itay. Arian, anak ko. Amom tatang, ipatpatag da ka unay. Sapay la ko ma, tagsublin ti sigud apam matag mo kada kami. Ipatpatag kayo mo't talaga. Sino nga minti nang ibaga, asaan kayo anapatag kanyak? Awan, tatang. Kinapudno na. Kanayon nga ibaga ni nanang anapatag kami kan ka. Ngam, sa balimat nga minti makitkita kan marikrik na. Gistay nga min awanan oras mo kada kami. Saanan akas idi at talaga amarik nami ti pamatag ti maysa nga ama. Arian, pasensya ka lang man, anak ko. Talaga lang kami na makumikumak iti trabaho. Ayang ikari, sulnitak na itinagkurangak ka na kayo. Ipatpatag kayo unay, anak ko. Pangasim ko, Makarol. Saan mo nga ipost na itiladawan tayo ti social media? Di mo kaya tim ibabain? Ay, ayatan ka unay, William. Diyak kayat ti mayadayukan ka. Pangaasim ta dinak panawan. Ngam husto ti kunan era agayem ko. Awa na pulos ti nasayata banagan ti basol a relasyon ta. Kunak mano ay ayatan nak, William. Apayakas tamat ti bagbagam. Carol, masyanak ka na ti anak ko. Awa na pulos, oras ko kanakwada. Di na kasinaan, William. Tano aramidam ti kasta. Awagak ti asawam kat ibagak ti may papaniti relasyon ta. Anya? Saan? Di mo aramidan ti kasta. Ang mga nudumikar ti sigod na sakit ni Vina iti puso, numaamuan na ti may papankadata. Awan bibiyang ko! Basta no ipilit mo ti kayat mo, aramidak ti imbagak. Anya? Ti awanan bain alalaki. Talaga di na sungsungbatan ti text kan awag ko kan kuana. Kan manon nga aldaw adi imay dito'y dagus ko. Saan nga sigsigurado ti awanan bain alalaki. Kas jay laka-laka kan kuana ti panangisinan kanyak. Di naman la panunutan matiriknak. Awagak pa'y maminsan. No talaga di na sungbatan. Agsagana iti aramidak. Abay pinayaban dito balayo, friend. Agkupit ti barukong ko. Gapo ka dagito'y makit-kita. Ha? Anya dahi sa aladawan? Ladawan daw, William, kanti babae na. Ha? Kan, ada pa'y video da adwa.
Nangalaang kadagita. In forward ti babae na kanya kera. Anya? Marigata nakagangas. Tulungan ako ma. Vina, tinasayaan. Itaray ka lang nga ospital. Ala, mangan kan, anak ko. Manual dawon adi ka mangmangan. Awan ganas ko ang mga nana. Nabayag nga minan nga ibagbagak asinaam dayjay a William. Tasaan nga agnanayon ang matagikwam. Tadakit nga rod pamilya na. Paypay lang amin anam amok day jay tao nanang. Apaypay lang amin na nagsabat tinaalan mi. No sinaan nagmatlagayam. Aklonem tigasat mo, ta sinerek mo dayta. Binagbagaan ka iden, ngam dinak mo't dinangag. Kastoy ka niya talaga. Tigasat dagiti kirida akas kanyak. Mangnamnamalatan iti awan. Nala, pag nakmam dayta na pasamak, amum no sumaruno. Di kan makirelasyon iti adasawa na. Taurean niya tararamidem. Di mon tumabukudan apulos. Kan kang runaan ti amin. Basol iti namarso ati kasta. Nana. Pagbabawyam ti inaramid mo kat mga barwanan ka anak ko. Intun sumaruno. Pilyam tuntay lalaki nga awan sabit na. Anya tinapasama ka ni Era. Apay ngayon tarayo dito ospital ti asawak. Naatake iti puso ti gayem ko. Gapu iti kabit mo ani Carol, William. Anya ti kayat mo asawan. Impakita ni Carol lagi tila dawan ken video yo adwa. Anya. Inaklon na nga da relasyon yo. Oh, Kasta unay asakit tinakan ni Vina. Iso at timikar man ang tisigo da sakit na. okay. Anya nga rin ti kasasad ti asawa kita. Nakasaritam ka din ti doktor. San pa'y? May kararag tayo langan. Asapay ko ma. Na malasatan ti kayem ko ti kasdya na pagting na, William. Diyos ko. Agbabawi ako ng gapoy tinaramit ko. Ikanak kumapay ti gondaway amang nilintag ka rin tinagbasulak iti pamilyak. Nang runay ti asawak. Ikarik, agbalbaliw ako na. Pagimbagam kumati asawak, Diyos ko. Tatang, mapukaw tayo ka din ni nanang. Mas nagkararag tayo latta anak ko. Patsyak adenggan ti Diyos ti kararag tayo. Ipatpatag ko unay ni nanang, tatang. Diyak kaya namatay. Pagawanan na kanak ko. Basol ko ti kasya nagpanagan ni nanang iyo. Basta inton makariing ni nanang. Saan niya ko man napaspasakitan, tatang. Ikarik anak ko. Sulnitak amin ang nagkurang kada kayo o pamilyak. Pakawanan nak, William. Diyak matimpagaro pa kasi ti pagbanagan ti asawam. Nakakaasit ilangat ti asawa, Carol. Masyanak unay ka ti anak mi. Kapot sangit na sangit. Di na kaya ta mapukaw ti inada. Pakawanan nak, William. Siyak ti makagapuno apay na pasabak ti kastoy ti asawam. Umadayo ako na tapno makapangrugi kayo manan. Magyaman na, Carol. Sapay lang ko ma. Na masarakam tumutlang ti lalaki at talaga aparakan ka. Kumusta ang tirik na, Vina? Nasaya at matan, ngam agkapsutak. Tunggal malagip ko tinakita kaladawan kan video yo iti babaeng. Pagkawanan ako ma, Vina, asawa. Aminado ak, iti basol ko. Nagbindutak. Nailaw anak. Nakasaganak amang sulnit iti aduan nagkurangag ka na kayo pamilya.
Nangurunakan kang asawa. Ay ayatin ka, Vina. Pakawanan na kuma. Awan ti amok ang nagkurangakan ka. Inayat ka iti husto. Impayan ka iti anak. Kan impamaysak tinangasikaso kan ka nga asawak. Gamno apo yan naramid mo ti kasjay kaniyak. Sorry, bakit? Sorry. No nasuliso ka kiti awis ti lasag. Nailaw anak. Namiris konti bindot ko. Isa, pagawanan lang ko ma. Ayayatin ka. Binasawag. Ayayatan ka, Mad William. Iso ang naapektaran na kiti husto. Tanalaos ti panagayat ko kan ka. Nagsakit ti naramid mo. Ngamno ko naman nagbabawyamon ti amin. Sige. Ikan ka pa iti may sagon daway. Basta ikarimandi mon ulitan ti naramid mo. Wan, Vina. Wan. Promise. Iba't patig kayo karagit anak ta. Biyag ti tao. Nay, naggapuan yaw. Rabi, enjoy. Kinapi akadwam ni Melinda nagawid dito'y balay. Awan ti adu pa asaw nanang. Pastor kanda kami. Kaya't miti maturog. Agmano ak nana. Ay, kasyan na ka ti Diyos, balasang kaw. Nala, sumrak kay nga rudan. Mabit man laang juway. Kaya't mo asawan, maturog dito'y balay ni Melinda. Awan dakas na nanang. Taagayan ayat kami nga rod. Sige, ingkay mo't maturugan. Nagturo kami di Rabi, Melinda. Kwa tatang. Nagkuyog kayo ko ni Joey di Kalman. Kada nakakita kada kayo. Ay, kwa. Talaga ka di mon masinaan tayo dyan lalakay. Saan laas siya ti mangibagbaga sinaam ni Joey. Pati dagiti kakabsat mo. Apay talaga nga awan dengdenggam. Ladingitag. Ngam, ay ayatag ni Joey tatang. Kat namin adun anailawan kami. Makitam. Di inaklon mon tipod no. Diyak mabalin asinaan tinubyok. Tadan na pasama kiti nagbaatan mi tatang. Saad biya kayat dahi dyan Joey aparakan ka. Kinsaan mo't akayat ni nanang mo. Di na kayat dahi dyan ataw aparakan ka. Kan may sa, ubing ka pa ititawon mo at 18. Agad-adal ka pa'y laang anak ko. Ay ayatag ni Joey tatang. Diyak kabala na sinaan. Duang aldaw na di kasi mrak iti pagadalan yo, Melinda. Apay, awanan ti plano mga giskwela. Awanan ganas ko nga agadal. Emma, masikugak ngaminan. Kasano adi ka agsikog, kat ibantay mo mat ngamin ti bagim ka ni manong ko. Anya nga ita, agbugi kan Nagayatan mi adwa ka ni Joey ti panagsikog ko, Emma. Aklo nam ngaminan. Sikat tinangidanon iti bagi na iti kabsat ko. Ampang ka mata babay. Madlaw adi nakayat ni Emma nga agbalin nga ipag. Anya nga rod ngay. Masikugak mon. Awanan ti maaramidan na. Inununam ti lalaki ngam ti panagadal mo. Sorry, tatang. Masikugak kon. Kanya nga rod. Adaditan. Iso pagsasaritaan tayo ti panagkalay sayo iti dahi dyan lalaki. Uwan, tatang. Kat agyaman nak tapalubusan dak ama ki asawa. Diyak kumapay kayat ta 18 laang. Kinagad-adal ka pa'y. Ang masikog ka magaya man. Iso masapol nga kasar kayo ni tinubyaw. Uwan, tatang. Ulitak. Pakawanan dak kuma.
kat. Pagkasaran tayo idan lakay. Una na, tamasikog mo dyan naktan. Anyamot nga minang tikas dyan nga inaramid ti anak ta. Inaramid da ko na ma. Tasaan mo la dyan anak ta ti aking basol iti da itoy. Pati ginubyo na. May sama tasan ngagpampanunot. Lakay. Ay, nusan la masikog ti anak ta. Santa kumapay pagkasaran ida. Ang masikog matag. Nalpasan ti saritaan, may papan iti kasaryo adwa. Tangay, dahi ti pinili, Melinda, ay kawang nga rudon ti maaramidag. Tatang, Ket sapay lang kumatawan to ti pagbabawya, iti anak ka, iti panakiasawanan ken ka, juway. Ipasiguradok dahi tata. Ay, tatang. Jack bebe ang ti anak nyo. Dinto laki ti agrigat iti danak. Tadamo trabaho, tatang. Dinto agbisin ni Melinda iti sidong ko. Agraman, dagiti agbalin nga anak may. Rumbeng lang takderam ti agbalin nga ama ken asawa. Di ka mo nagpampanunot. Ha? No kumata pinalpas mo pa iti anak ka iti panagadal na, di nakasapol pa iti trabaho na. Ket matulungan na kadto manggad. Siniko nga minag, ket second year college na palang. Iso abiyagam ti anak ka. Agraman ti ipas ngay nantong anak yaw. Di kaya't kong Melinda, adda ka lang diti balay. Jack kaya't ano sa dino la ditan ti papanama di kagpakpakada kanyak ha? Joey, Plain housewife ti kaya't kong asawa, Melinda. Tapno maasikaso na ka na imbag. Kanda giti agbalintong anak ko. no bilang ta makapasngayak. Kat mayat ni nanang ko ang mga waawir iti anak ta. Di mo kaya't nga agtuloyak nga agadal? Sana na masapol dita. Agtagibalay ka hindi. Nakastati kayat ko. Jack kayat ngagtrabaho ka. Ipamaysam ti mga sikaso kanyak nga asawa kanti anak tanto. So na balay, taumdas mo ti sweldo ka para kada tayo. Dakkel ti sweldo kiti kumpanya pagpapayak. Di tayo ito agrigat. Sige, ano kasta ti kayat mo? Sikat ti masurot, Joey. May bisinag, Melinda. Baka nanak. Kit-kitawam nga inubak ti anak ta. Agpasubo ka kit din. Mangan ka na. Tanagaok mo ti kanam. Anyat na patpatag. Siya nga asawa mo no ti anak ta. Magsilbi na. Mabait lang nga ron. Paturugak pa iti anak ta. Sakan to subuan. Tarasay. Naginat ka nga agungunay. Ano usam ata kinayat mo, Mat? Si kamot tinangidandanon iti bagim dito'y balay mi, Melinda. Di ka kumamat agsaw iti kasta, Emma. Awan mo ti papabasulak. Mas daawak lang, taapi akas day mo ni manong mo. Minalam nga agbartak. Anya nga ron, ano usam Itamat lang akas jay na. Ada siguro problema na kan ka, iso akanayon nga agbartak. Ang mga no agbabawi ang asawa kan ka. Anya? Nagsweldo kan? Awan bagas tayon. Ganda tumapay ang masapsapol dito balay. Awanan. Imbayad ko na iti utang ko. Ay, kapela dumawat iji inam. Mabain akon. Tunggal awan kwartata. Iso datas asit kak. Nakababain. Bagbainam ngay, naganak mo ida. Ingkan, tani, awang kwartak. Umdas kumamot ngamin ti sweldom para kada tayo amin kat. Ngam ibarbartag mo mat ngamin. Arak ti papapanan ti sweldom. Ay, di ka nagsirmon. Ingka kidain. Dumawat ka iti kwarta ni nanang mo. Sigurado. At damit i-remake ni tatang mo. Ijam ngamin ti panagbarbartag mo. Hoy, di nakmanlapdan. Tapakaragsak ti raramidat. Sige. Nukas tamat lang. Nasaysaya at nagawid kami pahilangi di balay. Akadwak ta anak ta. Jakon makaano si Tidanam. Tapasik matla konsumisyon ti palpalakam mo kanya. Ikaw na. Makamu ka. Apay ti ko na mlapdan ka. Sige! Pumanaw kayo lang! Adda ka, mat anak ka.
Nadamag ko iti inam nga da kano ibagam. Kwa, agkit dawak ko maiti pabor kada kayo, tatang. Pangaasiyo, ikandak ko mapa iti may sa agundaway. Kaya't ko tagtuloy nga agadal. Ay, anya nga ita, marik na mong tirigat at asawa na. Tapno mom, dumandano namin kanyak, dagiti mapaspasamak kada kayo. Anya, agbabawi ka na nakiasawa. Uwan nga, Ruth. Jakmat nga minimpagarup akong sumisyon tipay kanyak ni Joey. Napatpatag nagiti barkada nangam siya nga asawa na. Pasaray saan pa yan nga gawin no daduma. Arak kan sugal ti papapanan ti sweldo na. Ala, ikan ka iti maudi agundaway. Hanggang saya atem ti agadal Tanay, pagrigriga ta ti kwarta nga aramatem. Wag? Uwan, tatang. Ikarik. Ipamaysak ti agadal. Kat nipay lang nanang ti mga wawir iti anak ko. Kabayatan ti panagadal ko. Pumanaw kayo, adi kay nagpakada iti kabsat ko? Manon nga aldaw asana nagawawid ti kapsat mo. Isu asikala ko man ti mangibagakan kwa na inton sumangpat. Ada lalaki man niya. Anya ka din dahi nga ibagbagam ipag. Ibagam man ti agpaiso. Ada lalakim, kat sumurot kayon kan kwa na? Sana pud no dahi ta. Awan lalaki. Apay nga rin pumanaw kayo. Amok Addan nang iso katam iti kabsat ko, Melinda. Maala, siyak ti makaamo ang mga uawir iti apo ko, anak ko. Basta igaad mo nga rin ti aghadal manan, Uwan, nanang. Maudi na gundaway mo da ito'y Melinda. Tano ulitam to pa iti inaramid mo. Pasensya kan. Ngamsanda kanto na matulungan. Ikarik, nanang. Agsingsingpot akon. Ipamaysak ti agadal. Umadanin ti panaggraduar mo, anak ko. Nabayag kayo matan dito'y balay. Ngam aging gaita, di na kay pulos sinarungkaran ni Joey. Makumikum lakit ti DJ Bisyo na, nanang. San kayong agsarsarita iti cellphone? No daduma, agsarita kami. Ngam manmano, ta isi-isnabak ti awag na. Anya? Pagawawi din na kiji lugar da. Ngamjak imanugot tapang panunutak ti panagadal ko, nanang. Ay nakakablawan da ka, anak ko. Nakalpas ka matlaangan iti panagadal mo. Agyaman nak, nanang. Utang ko ti amin kada kayo ken ni tatang. Kat itata nakagraduara kon. Ti panag-examen ko ti board exam ti sumaron nung asikaswag. Takayat ko ti makatrabaho. Anay, da kayo maghayam, Melinda, palasang ko. Ay na, dakalanda po kok. Kayong ingas launay ti amana. Karbon ka pinatalaga. Malala, sumrag kayo. Ay na, agyaman kami, nanang. Ay na, naimbag man ta nakalagip kayo api masyar. Uwan, nanang, tani. Saan matan ang makalagip ni Joey? Di na kami matsarungkaran ng iji lugar mi. Ay, manmanon nga agawin ni Joey dito balay balasang ko. Naikat paikit din iti trabaho na. Gapo iti kinaartek na. Anya? Basol mo ti panagbarbartag ti kabsat ko, Melinda. Ilatap na ngamin, anak hilalaki ka, iso apimanaw kayong agina. Ala, sana po no dahi ta ipag. Awan lalaki. Basta, basol mo, no adadakas ang mapasamak ka ni manong ko, gapo iti panagbarbartag na. Tapinanawan niyo ngamin, iso nga greb-rebel din. Anya? Nanang! Apay, Melinda, kasi kada pagkaragsakam, anak ko. Nakapasakit ti board exam. Maka-apply ako niti trabaho. Anya, ay nakat, agyaman tayo iti Diyos, anak ko.
Ni, ni katugangak to imawag nanang. Mabit lang ha. Hello, nanang? Ay na, Melinda. Umay ka na, gusto dito balay. Ha? Apay, nanang? Natayan ni Joey. Anya? Nabalbag na kasimbang pati ni Rabe. Inturog na. Hindi, lalayon na batan. Sana na nagring bayasan ko. Joey, oray nagbalin ka ngay responsable nga ama ka nasawa ka na kami iti anak ta. Hinayat ka lang ta. Nagbalin ka na pa sa tibiyag mi nga gina. Iso na sakit mo't para kanyak ti ipupusay mo. Joey. Gusto daytan, Melinda. Di kan agin sa sangit dita. Tamok tumatla pa karagsakam ti ipupusa yung tikabsat ko. Sana po no dayta, Emma. Pudno! Iso abasol mo ti ipupusa yung tikabsat ko. No di mo ko mapinanawan, saan anapasamak kan kwa na tikasta. Lalakiro. Saan man mo't atila ibagbagam ka ni Melinda? Di ka lamaasyan kan kwa na, Emma. Pudno matabasol na ti ipupusa yung tikabsat ko, nanang. Nagrebelde ni Joey gapo kan kwa na. Pinanawan na, tasimurot iti sabali a lalaki. Awan pa managnag mo, iti dayta nga ibagbagam. Kita nyo lagi pa nagkaukawas na na. Agpaspasiksi, madlaw nga agpapaaram. Ang pangkit di Kunamlan no asino a kapintasan. Nalahos ton. Nalabos ka mo't. Natayan ti kabsat mo ngam di mo pa'y lamaawat ni Melinda nga ipag mo. Saan ko nga ipagdayjay, tapinanawan naman ti kabsat ko. Simurot iti sabali a lalaki. Sung batam kit di day taawag mo. Ni Ferdinand yung mawawag. Mabit lang, nanang. Asino man na Ferdinand dayta. Basta. Hello, babes? Asino man nga taday dya alalakin. Agduduma lalaki ti umawawag kan kwa na. Kan kasla amin da kat awawagan na iti babes. Babes na nga ta amin da gijay akataw-tawag na. Apay nga aglaladot ka, Emma. Masikugak, nanang. Anya? Asino ti amata sikog mo nga eh. Ibagam ta kasaritak tagkasar kayon. Di nak mabalin nga ikasar, tada asawa na. Anya? Ngam, di nak kano baybayan. Sinaan nanto kano di asawa na, tasyak ti ayayatan na. Agurnong kano iti pagpaanalda. Anya? Ay, basta sinamon, tanarigatan. Ang mga nuray tatip. Ay, ayatak ti amati sikog ko, nanang. Urayik asinaan na ti asawa na. Aniya! Tatang, agsara kayo dito laundry shop. Tapno makainan na kayong matan. Maluman. Ano pala ti customer? Madamdaman to na nakaw. Ay na, nabannog kayon. Ay na, do kami agtitinulong. Tadamod na gititang-tang da na makaduami kanina nang yun ditoy. Kunak ngamin nga ginana kayon ngam di yung kayat. Maburing kami iti inam nga wan araramiden. May anak ko. Exercise mi nga ron da itoy. Si kaki diti aginana, ta kagap-gapom la iti trabaho. Ngamadda ka man ditoy laundry shop. Ay na, urayan kayon, tagigiddan tayon nga agawid. Ay, wala. Ay, agyaman na ka nakaw. Ay na, nakasingsingpet ka nga anak. Saan ka nagbaliw Apolos? Nga oray na pintasan ti biyag mo. Adun ti negosyom. Nakagatang kapain iti balay tayo dito'y syudad. Hanggang saan kalata nagbalbalew. Apay ko mga agbaliwak ngay. Da kayo ti inspirasyon ko nga agbibiyag. Isa rumbang latulungan kayo. Kat numabalin, jak kayat nga agbannog kayo. Iso nga agbiro kak pa iti kanayunan akadwayo. Agipas kilak di tarwar. Naimbag nga oras mo, Melinda. Si kaamat gayam ti masabat ko. Ha? Sino kay tayan? Alamat. Di na ka din mabigbig. Siyak ni Emma. Ha? Ala, ay, sorry. Di ka
ka na ilasin na dagos, Emma. Si kagaya man dayta. Allah, grabe mat nga minti kimot tungam. Ngimisit ka, iso di ka nabigbig a dagos. Kasano ajak ngumisit. Katinal daw arumwara ka mapanagbirbiro kiti panggadak. Tila mas master ka, tapno adala ipakan ko kadagiti upat nga anak ko. No kasta, nakiasawa kan? Awanan. Nabayagan a pinanawan nak ti ama dagiti anak ko. Tas igod ngamin nga dasa awana. Anya, Amang adamo mapangisiragam kanya katrabaho. Uray katulong ditan. Basta stay out tak. Tawan kadwa ti inak ang mga sikaso kadagiti anak ko. sige. Adda pang isirkakan ka no kayat mo, Emma. Diyak lang pagaro pa ko ang matgayam dahito nang isiragam kanya ka laundry shop. Ay na, bimak ng kagayaman, Melinda. Saan mat? Ay kat ano sa mga ruteg trabaho dito'y tauray na yun nagtutisweldom. Agyamanak, Melinda. Makasangit ak itinakaro aragsak ko tandang trabaho. Makasangit ak matitinakaro apain ko kan ka. Kapo iti panagsasaok iti agkakasakit iti kan ka. Pakawanan ako, Melinda. Sapay ko matama pakawanak. Ay na, awan day jayan. Nabayagan apasamak day di. Iso alipato mon. Linipat kun day jay, Emma.